Kan aja. Lupa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana. Allahumma arzuqna ilman wajidna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli dan nakapuji bansanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami tumukbal pengajian mga kamuriran namo di daerah Singkabite sambil na Pakatan Kampung Usbawaris Sabinay Bayan sa Pilipinas sampai pagwa intindian sin pengajian na to adumini atau akan topik long sin bahasa Anggalis amin pagganan long niya alamul mauti amuin sakit sin pagkanyawa waktu sin kamatay. Abay tak sin mga sila aming kamaasan na to yato wayroon hambuok din hamanus ya in nakabalik maripadunya amin nakabayta sin sakit sin pagka sin nyawa apabila intaw mapatay sumagawa kaya baita alam sin kitab atau kaya limpal aun dain hamanga nabi nakaunayat to iban sin anak sin mga nabi amuin nakabaita sin hal sin sakit sin pagkanyawa hawala sila nabuhi nagbalik maripadunya sumagawa kaya baita sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasin Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. In Idris simukat siya malakul maut in magpaknga siya nyawa hawakto man siya amuin piyahundaw palaw sin suruga atau pia pasyal sin malakul maut dahil na ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa babiyat ko, mabaya init di sumut palong sin suruga, sumagawa long sin malaikat Israel, atau malakul maut, wayroon makasud palong haini, malengkan subay siya labay mapatay. Dahil nasa babiyat ko, inidris na ngayo, jungjung hamalakul maut, in magpaka siya nyawa. Law si malakul maut kanya di ako maka sinya makakawa sinyawa mo bang wayrun ijin din Allah subhanahu wa ta'ala kaya tiyan na to in hambuok din na mga nabi amin nakapagbagay iban si malakul maut amuna in nagala Idris. So din na sa mabiyat to in Rasul sallallahu alaihi wasallam suy-suyan sin Jibril din na ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala beitaan niya amuin naghapin ato adima to Nabi Idris sabab hawak to man siya nangayo bihat to mikipatay ubos ang panya iyan imalakal mo mang ako mapatay na pangayon mo sa paton magbalik buhi ako magbalik mawaya ako lang na in kananaman ko mawaya ako lang na in magtuyo magibagat patuhan amin bakas ko kenan naman in sakit sa kamatay matong di alam ito maksud niya. Angkat sa miki pa po'y magbalik, supaya makapag-ibadat siya patuhan, sa bakas niya na kaya na naman, bang benin sakit sin, kamatay. In parkala yat do, at na Jibril alaihi salam in nanuysoy para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahin na ijin sin Tuhan, hangkan kaingatan, in dagbus, in hantang sin kamatay, amin hajaman sin Nabi Idris. Waktu siya piyatay sin
malakul maut na kudrat irada sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Nabi Allah Isa, kehatian na in Nabi Allah Isa, hambog din hamanga mu'jizat kaya dihilkan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapahuwi sa sintaw niya matay. Buat malaingkan bukun din sabab sin ingat niya, sumagawa din haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, aun 2 taon, bagas na miyatay, in napabuhi sin Nabi Allah Isa, amuyat to in nanuysuy kanya bang biyarin in sakit sing kamatay, hawak to siya min kiyaan nyawa. Demikian amin ina sin Nabi Allah Isa hi Maryam anak Imran, nawapat in Maryam wala dito sa abu in Nabi Allah Isa, wala. Pag ubos man na kyubo, 5 pila adlaw, atawa simana, atawa kan bulan, wala na beta. Nangayo jungjung in Nabi Allah Isa pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mabaya siya, amin maranya magbisarahina niya. Sabab, ya, kaya ingatan mo, hawak to ina nama amin nanay ko din dihadon niya, wala ako dito. So mabaya sabi, haon niya, bang biyarin hal, sin kamatahina niya. So inya tutiyugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mari kita, inya to introduction sadya, sa mga yung topic tayo. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawak to man siya minsung na mawapat. Ibutang tanang kadlaw, 2 adlaw, amin waktu na sin kawapat niya. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda wa taraktu lakum wa'ijain natikan wa samitan. An-natik al-Quran wa sunnah wa samit al-maut. Fa idza askala alaikum amrun min umurid dunya faraji'u ila al-Quran wa sunnah. Wa idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tibari bil maut. Hawak tuman atau haadlaw sin kawapas sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta beta in adlaw ini amunay nin adlaw paglain ko harap mat pa adlaw akhirat. Iban adlaw ini amunay ni adlaw pagbutas taniyo. Dahil na sa babiyat to, hindi kato, dimangisin mga sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salta namung sila o Rasulullah bang sa pama ini kaun manaykod na din diha dunya isyo na ingkat tuon na mo amuin pangasuhan sin pagkala sin pag-agama sin pagkala pag dunya sin pag-akhirat amunat to in kakaptang sin Rasul nagbin siya ang biakato wasiyat. Law sin Nabi, hibinta kamu di hapaslangan sin pantay, amin hula wairun kahoy niya, iban in lupa na puti, ang bakato t-shirt, sumagawa, ipagwasiyat ko kaniyo, hibin ko kaniyo indua nasihat sa lagu-lagu. Inhambok nasihat ini, humadat siya subay hibit cara atawa kahikaptang, hilagtik sindila iban sinsimul. Ada pun inhambok long sin Rasul di na to humajat hilagtik atau kan hilagtik sindila atau kan ibisara. Sa saja kita magtumtum. Sa magtumtum. Ubos ang palilay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyo amin annatik amin humajat hikaptang hilapal sindila iban sinsimul. Amuna in Quran iban sin hadis. Amuna in Quran iban sin hadis. Apabila kamu nahilo na sin kahalan dunya, hauno-uno pakaradyaan, suway kamu magbing matupa Quran iban sin hadis. Amuyat to in manglilay kaniyo. Bang ibarat maghukom amuyatin manghukom kaniyo. Bagsopama on prasagkaan hantara niyo. Ayaw ka mo matto pa mga sila, basin mga abo, basin mga lawyer yaon, kasinan pa kamo. Sumagaw lang sinabi, ununo pa karadyaan, bang kamo nahilo na, di ni na masolve,
balik kamu pa Quran iban sin hadis. Pag malila kamu magad diin na inkyabay ta sin Quran iban sin hadis, ayaw kamu tumugas, ayaw nusulangan. In kasanyangan iban kabakan nyo in parkala amu in hikahalulay sin pakarajaan nyo. Wa iya kasat kulubukum, apabila timugas na in pangatayan nyo, di na magad. Minsan pa nasihatan, hinduan, bijaksana, atawakan gagaan, amin di na siya tumagad, kalna sintugas, sin pangatayan niya. Papalunukan yung pangatayan niyo, hasupaya siya magad, hakabayan sintuhan, tumtuman niyo in kamatay niyo. In kamatay tumtumun sadya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtumtum sin kamatay, hikasung sin pag-iman atau hikapuso. Bang ibadat na si mga gadget dihaon, apabila in kamatay tiutumtum mo, wala mo sadya kaya na naman bang biadin in ka-upgrade sin iman mo. Kumusog in iman si manusia. Umatin piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamu tuod malupa subay nutud daran tiutumtum in pagkala kamatay. Bang nuyan daran tiutumtum, amuran in parkala makapalunok sin pangatayan niyo. Apabila in pangatayan niyo, ang timugas na di na mabaya magad hasaras ng Allah subhanahu wa ta'ala. So diyan ni mga umat Islam, amo natin sa lagbo-lagubin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Quran iban sin hadis, long hambuk hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkala hibin ko kaniyo, apabila nyo kaya bagbugan, amunay ni inahinang niyo malim atau akan dalil, sin kabuhi nyo di hadunya, parkala pag dunya, parkala pag akhirat, wayroon na makalaw kanyo. Misan ako nawapat na ibuhan tahon na limaway, apabila inkora ni basin hadis, amuyat tu impiang gayunggungan niyo, wayroon na makalaw kanyo. Minsan pa maghambu injin iban sin manusia, iban sin syaitan. Amin laungun kamu di kamu malaw. Apabila in Quran, iban sin hadis, amin hinang ni padduman sin parihalan, sin pagdunya ni sin pag-akhirat niyo. So diyan ni mabaya kami lumilay in hasin sakit sin pagkasin nyawa. In pagkasin nyawa kaya baita sin mga silabin nakabaita alam sin kitab. Bukun suy-suy, sumagaw matan, sabihin na may ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukun parkala, siwi-siwiin magkanyawa, bukun. Parkala dakula mga umat Islam. Kalay para, in umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tanda in sila piyabidda sin Tuhan, amin khaira ummatin ukhrijat nas, sarayaw-rayaw umat gimuwa din habang sa manusia, in sila, aun sila bambiakato, amin parkala, hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, hakahinapusan singkabuy nga diha dunya, sakadar inyawa nila yari na hagonggungan, patay na yung katan, di na maghibalimbaran niya, halas minute, aun hipakita sintuan ka nakakuyagan. Amin bunga atau tumbas sin amal ibadat ni marayaw di hadunya, hipakita sinton halas minit kanya. Dahil nasabab tu limandu inkog iban sin kuyag sin taubar iman. Dahil nasabab sin kog iban sin kuyag niya, hawak tuman kawa ni nyawa niya, agun di niya kanan naman di sakit. Mahinang sa parati biya sin amin anesthesia bang amin mag-opera di. Amot yung pagbidaan. So kita una to indag po sin sakit sin kamatay. Biyasin lagi na Nabi Idris. Nanunggali Nabi nakapagbagayban si Malakul Maut. Ang bukadlaw in Malakul Maut metukan ni timibaw. Ang nagpasarupa dagbus manusia. Wala na kaingatan niya Malakul Maut. Bang siya mag-ibadat, magsambahayang sunnat, tahajjud, iban si magbasa uno-uno at magjikir biyan, inyaon kikita na yun sa paraig niya. Sa di magkaon, di magtug, di magkon, di mag-inom. Amating kainin si Nabi Idris, bangisyo yaon.
Sehingga hawak tu man nabela Idris biya mga pagkatod jatungan na buha. Sab nakabidda yaon. Misanin siya magkaon na mag-inom humali ang karay. Inyaw di. Dahil nasa babiyat tu hawak tu man natilas sin malakul maut in Idris biya syud na buha. Ampa siya na mayta. Law na Idris ayaw ko mabuga iban mahanggaw ina ko kun tao. Ina ko ni malakul maut. Intanda sin pagbagay tamiyari ko kay Musa. Wala ako nagpasarupa biya sin dagbus manus siya. Dahil nasa babiyat to, sampay diya na in Idris, diya na in Nabil Idris nag-travel, ay doon nakaadlaw at tawakan doon. Sampay sila di magpakman to patasin langit. Sampay diya na in Nabil Idris ang biyakato, biya himundaw, wala si mood, himundaw palob sin suruga. Diya niya. Hawak to man, biyang biyakato, kita na yung suruga biyan, wala pa kita na yung lawm. Hati niya, maway sa sumud. Mung biya kato, lumiling atawan kumita. Long sin malakul maut kanya. Idris, mung biya kato, magmaap. Way roon tao makajari sumud palaw niya. Puwasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nakasud palaw. Hawak to sa kapagbayarad niya. Long sin malakul maut kanya. Way roon manu siya in makajari sumud maripalaw. Malengkang subay siya bakas miyatay. Ang pa siya makasud. Inbaya sinid di sumud palaw sinsuruga lumiling. Hakatan nikmat amin tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila bariman, usog babae na alam sinsuruga. Ang biya kato, nangayo siya nakiusap sin Tagalog. Nangayo siya biyan, nagpatiluoy. Daw niya, patay ako. Sa banga ko patayon mo, pangayo magbalik pa doon, buhay ako magbalik. Na best friend niya yun. Bagay niya laga, alaw sin tauso. Nalaw si malakul maut kaniya, Idris, di ako makajari kumanyawa, subay aun permission, ijin din na Tuhan. Pagkasya ito nag-insist, nagwahi in Tuhan harap mo pa malakul maut. Hindi kato, agarang kabayaan niya, kaway sa nyawa. Piyatay ni Nabil Idris. In pagkasin nyawa sinamalakul maut na Nabil Idris, mismo malakul maut in namay ka. Arikku bikab di ruhik ma pa'altu ba'daka ma pa'altu li ahadin kattu. In kaagi ko nang mag-ayad, amin sin kima sinyawa mo yatto, agak biyan at tawahananay. Sa hinga wala ko na hinang hakatan. Amin hinang ko kay mong biyang makatubang bin ayad niya bi agak kun na biyan. Sabi kay ingatan si malakul maut masakit yung magkanyawa yan. Ibutang to nagkaanan niya ni Idris. In Idris alayhi salatu wassalam, hawak to man siya na kakawaan na nyawa, at inaaon na kapatut niya lumiling palaw sin suruga. Aon na kapatut lumiling. Usman niya to, aon ni sad piangayo niya to, nakato sugpat sin pangayo. Bang ako mapatay na, buhi ako magbalik. Sabi ko rin magkakaayan, amin hawak si magkaanyawa yan. Ang biya to, hidulan sintuhan kayo mo. Inya to nakaprogram ito. Nakaprogram. Uwas man niya to, biyuhi na nagbalik in Idris. Hawak to man na bu in Idris, ampa na yasubo. Diha ini, aun taon nakabaita, biya sin Nabil Idris, bang biya rin inhasin sakit sin pagkasinyawa. Sa mismo in Idris in namayta. Pag umus hawak tuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Jibril namayta kanya, suy-suyan ni Nabi Muhammad, hasim pagkanyawa si Nabil Idris, dahin haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Idris, pakala lahu malakul maut, ya akhi, kaypa wajadta miraratal maut. Law niya tay manghud ko, sa best friend niya, biya rin lang niya, in kya na naman mo, hawak to biya kya antakaw niya wala to. Biya rin, kato, indagbus niya. Biya, kato, describe mo kato Idris, paragbusa. In sambag si Nabil Idris kanya, innal hayawana, ijan salaha jildahu, hala hayatihi, wa huwa hayyun, pamiraratuhu,
asaddu minhu alfa marrah. Dilay sinibris hana malakol mo, in sakit ka na naman niya. In pagkabalo sa nyawa ko, kain na, hindi kato. Upama ang tumulong biyasin sa parati, hayop. Biyasin mga kambing, atawakan lang na bili-bili. Bunatulong niya in satwa, in binatang, biyasin nasabot ko hindi niya. Amoy laksiun mo, in pais niya, din hajasad niya, hahalin yan buhi-buhian. Hinangon mo yan tumakahangi mo pagbalik-balikan. In sakit sing kamatay kaya na naman ko lang sinibris, asad duminto. Labi pa din hato in sakit niya. Innal hayawana ijan salaha jildahu hala hayatihi wa huwa hayyun pamiraratuhu asaddu minhu alfa marra. Banglong ni inambok sa tuwa to binatang buhi-buhian, ampa mo laksiun kusugun, amin pais mimimikit habaran niya, maka hangi mo ito pagbalik-balikan, in kya na naman ko sakit sim pagkanyawa, hay noon, long sinadis, labi pa din hato. Bukun sumibo, sa labi pa din hato. Hamaka hangi mo sa jato, di na ito ma-explain yung sakit niya. Sa invita sinadis, bukun biya sin hangi mo, sa limabi pa din hato in sakit niya. Mari kita pahikadua, amin nakabaita sinhasin kamatay. Atawa sakit sin pagkanyawa. Amuna in Sam, anak sin Nabilanun. Sam, anak sin Nabilanun. Inak sin Nabilanun, nasabot alam sin kitab, inambuki Sam. Inhambuki Ham. Inhambuki Kanan. So in Sam Nabilanun, hawak tuman sin Nabila Isa, bukun na pilang nga ibu tahun 5 bay, nabantugin na bala isa, hambuk sa Nabi sarta Rasul, pirasin Allah subhanahu wa ta'ala, in mu'jijat hambuk dihil kanya, mapabuhi nintaw may matay. Sumagawa din na sabab, bukun din na sabab sin kapandayan niya, sabab din na kawayaan sin Tuhan. Hawak tuman nabantugin na bala isa, makapabuhi sin taw may matay. Kaya sa si mga kafir, tiyukas. Law si mga kafir kanya, ya Isa, bang bunal in ikaw, makapabuhi ikaw sintaw miya matay? Buhi ako no kamo, amin tao bakas miyatay, jaman jamulay na ito. Min malugay na, bukod lang tanahat mga kabulan ng kataon sa, mag-ibuhan taon na makaslimabay. Insam baksin na bala isa kanila, law niya bukod na kayo makapabuhi. Sa Tuhan in magdihil ka, in magbaya, even amin magdihil ka ako. Hangkan ko mapabuhi. Pag-abiyatin deman ng pangayo niyo, tudlo ka mo. Ulat-ulat niya. Sabi niya, to kaya niya.